Voilà, musidɓe assalamu alaikum, mi salmini murade moƴƴon mi jarni on, ça fait plaisir. En assalamu alaikum. Ɗon e jam? Ɓe e jam no hayfi? Enene? O ñamno anki? O ñamani. Hande kadi min o ñamani. Ñamata o. Hanki ñalla nga peetu o ñamani. O defu nane ñami. Hombo defuno? Nena Binta. Nena Binta. Hombo nena Binta. O defu nane ñami. Wartene ɗam ñami bimbe. O ɗum mi wonde e Hanki? Hamnoɗo ko. Hombo nena Binta marama? Defo o nga? Defo ala gasinal ko defete kadi ala. Nada tum. Jam tum. Komo nene Binta? Ko ay kumawon ala defa o. Marama defali hanki. Ɗon andi modi makko no waɗi accident. O alo ɗo. Modi makko waɗi accident. O heli? O wawal daragol few. Jonno gila hanki. On lotaji ka? Hande mi lotaki hanki mi loti. Hombo loti on hanki? Tanko. Marama arali gami wi nene. Awa goɗɗo ariga defi. Hekki hanki ɗum ɗo waɗi na hanki. Awa. Hekki hanki. Adum anda. Mi wondi e mum nene acce yaade mamu wonon ton ha ɓe gayna du suudu ɗo hara joni mo hara me heddi ko wonda e mo o yi marama kadi modi makko waɗi accident o waɗi accident hanki koyɗe makko ɗe foppo heeli modi on noon kadi joni noon wata arde wacce kanko tippi on noon kadi o yi c'est vraiment dommage hein, je vous jure joni noon c'est situation na situation marama ti ko hatto junɗo e ballal na no fi ko feƴƴiti kon ɗo joni modi makko waɗi accident koyɗe ɗiɗino oyi ko lawol wonte ɗo yamme ka lawol bulbini ko bulbini mi habbimo ɗon hanki hamɓa e anali ko mi ɓe informé la illa si mi andi accident modi mariama min tawi mi anda par ce que téléphone ɗon andi o joytaki rajunami kadi ko accident wannoɗo moto munti ɗum sabale ale munti ɗum nene acce yaade bulbine wonon ka amen ton hamɓe gayna hamɓe joni tan sundu hara koto warti jombanen koto wonda e mon ka suuduga waɗen nun taw non tungon wondo ala ko lota on ala ko watta on ala ko ñamon nene har fi ñamete mon ko lani ko mi holli partenaire ɓe ndari nene nane ko e walay ɗum e yaaday nene ngare wami yaɓe ndiyam hino hiɗo o woye ma waɗa ka termosi ɗo sukkal no woodi dike adda e fay ko min ñama o woye acce yaaden ka suudu nana nela nane ko min kon on nani ha on jogo seeɗa ɗo ɗe ara ko yewtude ɗum wa nene innene nane ko mi yewti on kon so woni ɗo on lootaki on ala habbe on ala ñamude hara ina ko hani no min ni on marama wondo arde defana on ngal danko on loota o ñande be modi makko waɗi accident on tini nene jonno mi ala ko ara wonda e monga o yi min mi tabita o yi ɗo ni mi wippiti mini mi dogo mi ara mi ndara mi ƴewto mi anda ko ono fewndorɗon nga onon tungi ɗon nga vraiment mesdames messieurs ça fait tellement pitié ça fait tellement compliqué marama modi makko waɗi accident donc la vie est là elle ne se lave pas elle ne mange pas depuis hier franchement c'est vraiment compliqué acce yaade nene am nani bama gorko nalda moye jam Hamid noye jam imo salmina on imo lando si ɗon yi jam ko Hamidine mi yaran on mi naɓa on to wonden ton nan on nani e yaaday elle ne tient toujours pas. Elle veut tellement rester dans sa cage. Je me demande pourquoi. Mais néanmoins, mesdames, messieurs, regardez un peu ce qui se passe autour de la vieille. C'est pas du tout facile. Hein? Je vous dis grand merci de la confiance, de la fidélité.
Je vais vous laisser passer une bonne journée de travail que vous êtes. C'est votre Mariam Touré pour les intimes. Au revoir mes amours.